aya nibyo none somva byagenda bite oya rurangi kamubwiza ukuri mama wawe yarakize nta kibazo afite aka kanya Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, sir. Happy birthday to you. Kamba bare ko ntari umwana ko nashaje mburagiye Hano buryo byose keke we. iyi inka Nakuremeye uyinywera mu rugo iwawe. inzoga ntiba Uyinywera mu rugo iwawe ese ndabwo ikintu cya 600 kuva navuka Kinywera nibura ninywera kak'igihumbi Kira tugicandireho tugicanire. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire to Musa! Joyeux abateguye anniversaire mwese imana ibahumugisha nakoze kuntungura blessing yosene nta yari hari Isere nayifashe isere byo twayisura twayibonye. ukambesha mani ngo ni mwese irahari Okay. None reka turumvikane gatoya mu kazi. Tube hamwe. Reka tube hamwe. iyi nkongoro rero ni muyimbikire kugira ngo uyifashe gatoya abaturutse menshi iyo nkongoro uyinywere ndagira ngo abantu mu nzira y'umusaraba bigire hino abantu mu nzira y'umusaraba bigire hino mwigire hino abantu mu nzira y'umusaraba neri muze mwigire hino amwana usisa n'agasambuye muri frame ya kamera abantu mu nzira y'umusaraba ndabashaka bigire hino ya yes nkuko mubibona rero muhagarare neza kugira ngo bagiye kubafate iyi video fresh kabisa dushimye Imana uri minda sifa dushimye Imana ku bwa brother wacu yego Pacifique nshimye Imana muhagarare neza dutuze twumvikane nibyo ndimo kuvuga ngo dushimye Imana ku bwa brother wacu nshimye Imana Pacifique wagize isabukuru turimo turamuherekeza neza gukomeza urugendo rw'ubuzima tunejejwe nuko turi kumwe kuri uyu mugoroba tunejejwe n'uko Imana yamurinze mu rugendo rw'ubuzima
kuva yakinjira muri iyi si akaba ageze kuri aya masaha ari muzima turi kumwe tumufite mu nyemere tuzamura abakozi mu Mana warakoze kumuri kubera ko rero dufite umwanya mutoya ndagira ngo mbasabe tugenda dufata akanya gatoya nk'amasegonda makeya duhana umwanya hanyuma wigarura aho ngaho dushima Imana ndetse abo byakoze ku mutima mu gutegura iki gikorwa bagire uburyo batugaragaza imbamutima zabo batugaragariza imbamutima zabo mu masegonda 45. Reka duhere ku mugore wo mu nzira y'umusaraba iribagiza umwana aranawukarira mugabo wanjye komeza guhazura ukomeza ukunde sibyo haleluya turi kumwe ariko niba udafite ishyari kugamera mugabo wanjye ndagukunda neri kukaza binini uramera biteza shimira umugabo wawe ushimira Imana umugabo nta kibazo ukomeje guhazuramo umugabo wanjye kandi tuzaramane nasa ari burebe mutane dutuze ndagira ngo abantu batuze tutumanye kuturangaha turi kumwe rero na mama wa Iribagiza reka nawe tugire amasegonda makeya ashima Imana kubwa Pacifique Cyusa hanyuma dukomeze n'abandi nka babiri twerekeza mu gusangira keke dukurotira akakati cyangwa se iki gikorwa twakomeje mama Iribagiza katwumve mama Iribagiza. Turashimira Imana mu buzima bwawe ndabutse bwa filime turashimira Imana ko igihe nk'iki ngiki cyose urashimira Imana ntabwo gusiga ndagira ngo abantu batuze mama soza shima Imana hanyuma dusoze nta kibazo turi muri celebration ndashimira Imana mu buzima busanzwe iyi ngina ari biki uvuga ngo yarindi kamera ari mu kugenda kura ariko reka twumvikane ibi bintu ntabwo ari akavuyo niba duhaye umwanya kugira ngo umuntu agire ikintu avuga ndagira ngo tubyubahe reka twemerere mama Iribagiza akomeza tubwire imbamutima ze kubera event twakomeje mu Iribagiza. Yego nkomeje gushimira Imana yashyize Cyusa kuri iyi si kuba ntabwo tuzi imyaka yarize abase ntabwo bapfa kuvuga imyaka yabo ariko ndasaba Imana kugira ngo imutazurame azarane Imana ishimwe nta kibazo ikomeze imurindire mu buntu bwayo akomeze n'ukuri rwose akurageje ubu ikindi muri filime ziramusaba nyirabukuru rero ndamukunda cyane mu bintu byose dusaba nta mubare wo kutuwera umuntu ufasha abantu bose kandi gushyira muri rusange famiye arakoze cyane mama Iribagiza ati Imana ishimwe kubwacuza Imana ishimwe kubw'umuhate agira muri uru ruganda by'umwihariko mu nzira y'umusaraba uburyo abarira abantu uburyo akora atuteze neza ariko abantu barimo barageresha ndashaka abantu ba Sifa ba Ale bigire hino nabo bagire uburyo batugaragariza imbamutima zabo turi kumwe na Ale nawe reka tubwire twagiye Ale kwa amasegonda 30. Imana ishimwe ko Cyusa imwongeye imyaka ntabwo ngiye kandi Imana ishimwe ko namenye kuri filime y'umusaraba jewe bakaya
Bandu umusuperi. Bana umbe ko nana turahurira muri filime ariko inshuti nziza wese yagufasha ramba imana ikuhaze kandi ikindi kirenzaho nzagumana. Yes. Amen. Arakoze cyane rero amen. Business my brother turi kumwe. Ariko mwiva aho ngaho muhagume. Abantu batuze. Iribagiza urikwica frame, komeza uhagaze neza. Urikwica frame. Hano. Abantu batuze. Sifa ntabwo ari kugaragara. Guys. Buretse gatoya. Ndagira ngo abantu batuze. Sibyo ntabwo turashaka kandi iribagiye. Ikumano na Sifa eke Safina Miga. Reka nawe twumve uburyo byamukoze ku mutima kugira ngo na brother asifike cyusa. Wowe Umwongore y'icyubahiro. Reka bafate kuzimuka yose. Gatubwira umutima zawe kuri uyu munsi wacu. Irafotora wagira ngo iri gufotora amakapu. Amen. Yes, turakomeje munyemere dusoreze kuri director of photography obita T-Cards. What is session? Nawe tubwire uburyo byamukoze ku mutima. Thank you, brother. Happy birthday. Arriba muri kamera kade muri Yavuze ko nirwo yapfuye ntabwo aba muri Ndabivuze ngo ntabwo aba muri So rero njye nawe dufite amateka maremare. Yuta nawe usimba nyina filime. Tudahura. Dufite amateka maremare. Njye kuri njye yambereye umuvandimwe. Reka ngire ikintu mvuga nashaka kugira ngo nshimire n'abantu bari hano babyumve. Twagize ibyago muri famille. Ngira ibyago ndi kuri senti mu rugo rwacu. Ari mu bantu bahise bakora igikorwa cy'indashyikirwa. Ashobora kuba yarabyise ko ibintu bito ariko njye nagifashe nk'ikintu kinini cyane kuko amakuru y'ibyaruharo nayakiriye ndi kumwe nawe biramutashinga nawe kabisa mbona biramutashinze cyane ahita akora akantu numva kampaye imbaraga tu. Rero merci beaucoup, isabukuru nziza kandi merci beaucoup. Sinzi I don't know but one day I will say thank you. Nanjye mboneyeho umwanya wo kumushimira rero kuko navuze ngo ntabwo nari kwisanga muri sinema iyo amutwaye kuri moto tugiye mu mujyi yagiye kubifuza kuri YouTube kugenda amubaza ibyo bintu bimaze iki bimubamo bya YouTube ambwira yuko bikora namwe ariko nanjye wazanshyizemo ubona ntabishobora azanshyira muri filime ariko nzakubwira bimaze ariko arabinyubaniriza abamuhamagara kuri phone mbere no kubona yawe ukena nyiriye rero abantu barambwira ariko si ubwa mbere usanzwe ukena usanzwe ubimenyeye ariko ko bwari ubwa mbere ngeze kuri kamera urumva rero wenda nari mfite impano ntazi kwindema uyu rero niwe mbikesha Imana imuhe imigisha 10. Yes, kandi zabaye successful. Yeah, ngira ngo rero turekera ku musozo twari turi muri shooting ya film Inzira y'Umusaraba. Jyorewe gahunda ni MC Vital. Ni murugo Urujeni TV. Urujeni TV. No tuzadukurikira ibikorwa byawe. Urujeni TV. Subscribe. Ama like menshi cyane kugira ngo bigaragare ko tumushyigikiye. Urujeni TV.
nanjye nshima Imana ku bwa Brother Pacifique tugendana muri gahunda nyinshi zitandukanye. Umusore uzi kubana n'abantu neza, umusore ugerageza kuba yakitabira ibikorwa bitandukanye haba mu byiza no mu bibi mu buzima abantu banyuramo akababa hafi. So Imana ikomeze imuhaze ibyiza. Twari turimo ducelebratinga yuko yagize isabukuru. Turashima Imana ko ikomeje kumurinda kandi ikomeze kumuhimagarika n'ubugingo kugira ngo dukomeze dusangire ubuzima kandi dufatane muri byinshi bitandukanye haba mu nzira y'umusaraba ndetse no hirya y'ubundi buzima butari ubwa filime. Ndabashimiye ko twari turi kumwe aha ngaha. Mungu awabariki sana kwa kila mtu ambaye tumekuwa naye ndani ya hii event hii, na tena siku nyingine tunategemea kwamba tutakuwa naye. Be blessed all of you. Bye 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 bye. Okay. Kumwe na Silva aravuga ngo arabana tubishije Igiswahili. Ariko rero mugabo turashima Imana kubw'uyu munsi kandi ubwo byagenze neza. Uvuga ngo cyose Imana ikomeze murinde, tuzakomeza kubana no mu bikorwa biri imbere mu gihe Imana tubatije amagara mazima. Mwese twabanye muri aka kanya, Imana imugisha bifurije ijoro ryiza no gwirwa muri byose muri uyu mwaka dutangiye wa 2026. Be blessed all of you. Thank you. I kiss you all. I kiss you all. Thank you so much. Asante kwa Mungu wangu wamwita Rugemi. Nasema asante. Nanjye ntabwo na fadhili zako zadumu. Oh, haleluya. Milele na milele. Amina. Taimba sifa zako.